Dostlar, bugün Благовещенкада жанагы Карамарттык Самединов жол аяган ашы берилип, бүгүн улакы чыккан турат. Бүгүн ошол балдардын аксакалы бактыба. Ассаламу алейкум, аракеңиз кут болсун. Assalamu alaikum, Yılcurt. Assalamu alaikum, bäriňer esen boldular. Şu özübüzden Kırgızdan ata saldı eken, şu atabızdan, apabızdan bugün şu merekesin berip, aşınılantıp, Kur'an okutup koyuldu dep, el-jurtga kişine patalık koyuldu dep, bugün şu atabızdan merekesin berip atabız. Geçe aşını tartıp, bugün ulağını çıkarıp atabız. Şu el-jurtubuz şu tınç bolsun, elimiz daim tınçlıkta bolsun, şu jurtugandarыбыз менен şu bugün aşını ötkөрüp atabız. Nedeyimiz şu el-jurtga tınçlık kalayım, şu bizden şu yenelerimiz dağı tınç bolsun. Kırgız eli daim tınçlıkta, mamleketimiz daim önü öskön, jakşı emellerden bolsun. Şu aşыбыз büyükler tınç aman ötsün. Nedeysiz? Jakşılıklar bolsun. Rahmat, Бактыба. Маrekеңиз жакшы тынч өссүн. Ака менен дагы бир эки сүйлөшсөк, Бактыбанын иниси болосуз. Нурбек аканын агасы. Маrekеңиз кут болсун, сизди дагы куттайлы. Рахмат, ушу кыргыз элиме, чоң рахмат, ушу атабыз жолойдун ушу ашын берип, мына ушу кылган эл-журтка баарына рахмат. Ар кайым ушу спорт эмеси өнүгө берсин. Şu kılgan hizmetkar kılgan adamların barına den sağlık, amacılık ardayım şu sportumuz önüne göstersin. Rahmat. Marekеңiz tınç jakşı ötüp ketsin. Kaç var? Dakan şu avanın atasından deysin? Şunun atası mıydı? Kalıp değil. Ova! Gel gerekçe söyle koyun. Ay. Hurmatlı tuğanдар, bugünkü uşul Yolay Jestemin, Samer Ecemin marekesine gelip katışıp bergeningizlerge çoğun razılık bildiremiz. Bundan arka yaşagan eksandarı şu kişilerge sayavan bolsun, yatkan jelleri jaylı olsun, toprağı torku olsun. Aytılı jaratkandan suranalık 8 cennetten jay versin. Артында қалғандарға чың денсаулық, uzun ömür, ketpes tölük, kem байлық берсін. Amin, aytqanыңыз келсін. Palvan kızmatda argen, kımbat, koşuların havaları olur eкен. Atalaş. Assalamu alaikum dostlar. Lokal spor kanalının katılımcıları. Jana жалпы atış kozları. Благовещенкадабыз бұл жерде Карамарттык жол аягынын ашы берилип атат. Нурбек ака, Данияр, Бакыт ака деген балдары. Эртеге улаа болот. Улуунун катмы Кур'ан окутулуп, конуу болуп атат. Мына ушул улакты биз сиздерге Кудай буйрса эртең чагылдырып беребиз. Бүгүнкү көздөмөмдөрдөн да кошуп өтөбүз. Бул жерде ошон үчүн тартып коюлуп, буга чейин элдин аябай көбү келип кетти. Азыр кызмат бул жердеги тартып көргөн эстелик үчүн да калтырып коелу. Талай канчамча хоттон акча албай турмун менден, Эрсуда. Şu tövde baksakal yalnız oturup koşum oturup. Çıkma. Çıkma. Ya kana tavak ver bana. Ya kaça tavak? Ek tavak. Aksakallar gibi. Ha? Sakallar. Ver. Aksakallar gibi. Bak. Bayılı var. Gel şöyle. Ya kola ne? Kola. Ne? Gel sap konuğa. Kola. Olsun lan. Yeni gel. Skolayla koktu kola.
Yeme. Buna Kırgızdın saltın ulap. Şu Kırgızdın bir jakşınakay bir merepiyatası bütkörüp atağız. Ne deyiz? Şu Kırgız balalı uğuldu olğanda öte suyuna degen. Sebebi men artıman şu atım çıgarat. Men ölgönde dağı vardık emmemi atkarattık. Aytkanday buna hakemine necemin şunday bir jakşı üç uğulu uşul saltı ulap jakşınakay Kırgızdın saltın ulap buna Kur'an okutup elden patalı vatat. Bu ilgeri aş berdi de vatalçılı, oşul aş berili vatat. Emi oşolun vardığın oşunda süyüngön oldu olğanda. Oşa süyün için uşul üç menin inim, üç inim atkar vatat. Uşulara kağlarım şu yaratkanı meşneseden uşulardı kim bulmasın. Uşular şu kanday tilekleri olsa Allah'ım oldosun. Ana neymiş ol ata atkanış ol Jolay ekem Samereceğim urukları daim yakaldarı urukları baldar için bilebilirsin. Emi kalganımız şu eli yurtumuz bilen esen aman bol oylu tınç bol oylu bilimlikte ıntımaktığımız güç bolsun. Şunday saltlarımız ulana versin. Şul buna 90% jakşınakay eldi konukta oşulardan patatilep pataların kavul kıldık. Halgan em buna o akırkı içine Kırgızdın saltı boyunca ulak oyunumuz var. Uşul ulak oyunun tınç esen aman ötkörü olaylı. Şul vardığın biz aytkan jakşı tileklerdi Allah'ım özü kavul kılsın. Elimiz tınç bolsun. Amin. Muhtar. Akşam burada. Aksakal öte gıcır bu eken bırak. At daim çok. At maladet. At jakşı. Şunlar koydu. Dağı çıkalım. At daim çok. At jakşı. Ama yakında aldı başı işkelekte. Aşağı kelede de aşağı. Çılbırga saldı. Çılbırdı karma tatası çılbırdı. Aldın baydan baylap duruyor. Yolata. Men jakındayım. Aksakal katı ülgen bırak. Kork koydu başka coşatın dese. Silahı çıkarıver giledi o tatlı. Geldi. Çılbırdı tartın çılbırdı erin kaçın orang bolsa. Bunda Kırgızdın saltı. Kaç katlı alıp tur neme? Bala. Kaç katlı alıp tur kaç. Bu ulak cilik ulak degende biz tokumuzda okulat da Kırgızdardın. Uşunday nerselerde karnım kalabız ulak açpasa. Allah de, Allah de, Allah da, Allah de, ava. Allah de. Buna Kırgızdın bayağı öcür kayıtpagan ben özüm görçey. Kayıtmadı kayra onu attı minem dedi. Kayra bunu onu minem dediler onu ay koştu ballar. Bilmeysim de. Жаңы үйірден келіп тұрды ал. Кайра оны атты мингізгілем ала дейді, бұрылатты кайра мinem дейді. Қой ай менен зорғон арқа атты мингіз ішті. Қара чей бұл. Бұл авам құрч жаш малында не болған екен а? Азыр үшінші. Молодец, бро.
Puttu taşta var. Nakamdan olsun hep puttu taşta. Hala patar verip koyma bay. Tağa. Kaçta aytır patar verip koyma. Patar verip koyma. Hop bir de pata ver. Tinçaman öpsün de dur. Ulaka. Buna he. Olayım. Jalpı kalayık. Omin. Oyumuz, dilegimiz bir. Jakşılık. Şu bakıtlar. Yenileriminen uşul işti kılvatkandan keyin biz dilegimiz, oyumuz şular menen birge. Jaratkan şularga çın densoğluk, uzun ömür versin. Jasagan işlerine bereke peyiz versin. Артында қалғандарға чың денсаулық, uzun ömür, кетпес дәулет genç болып versin. Ға дәргайыңда қабыл. Allah akbar jakşı. Oyunda jakşı ötkörüp olan. Жерге урун, жерге урун, жерге урун sorundan. Naraka, naburu. Ana. Sorun. Sorun. Ana. Canım tüyle koymasın. Ulakçı kessen nasıl? Medet kılıp bunda. Ulakçı yığılar, çam olur. Gelin hem. Aktarlığı ne yapalım? Ulakçı yığılar, çam olur. Gazeteye şu ulakçı kessen. Gömdü vakında. Attı varmasa Durbek attı. Mira. Rahim Ulu Beknazar. Bayo İstanbul. Birinci yol tarafta. Azamatın balvan. Kalpağın altı sayın. Munovu dağı Kubok Miralık'tan. Ajan çempionu. Abnezer. Чемпиондор екен бұл тақаласы азыр. Бұлар менен да сүйлөшөбүз. Келге. Калоо тилек болсо чемпиондор менен да сүйлөшөлү. Kulakta başladık ya. Kulakın çözsün. Eskin Krambalbay sıksız ötüp aslında. Onların ardını iyi kaza ötüsün. Aykanlar gelsin. Aptanlar aydı. Aydın ekranında al olup arkasına hizmet üstüye gelin siz var. Büyük Oy. Жақсы bizim ağayız, Nuri ağayдағы елге бүгін жақсы қой беріп жатыр, қой үстінше өтсін, ұлағы жақсы өтсін. Келген ұлақшылардағы үйлеріне аман есе қырсықсыз кетсе, шоғатауыз бен чоңынездің жатқан жер жайлы болсын. Елдің қатасы дейсін. Азаматтар, рахмат сіздерге дағы. Өз учурунда бизде калоо тилек айтайлы. Ар бир кыргыздын жигити силердей болуп, кыргыздын намысын талашып, кыргыздын желегин дүйнөсүнө желбирете берсин. Ийгилик сіздерге дағы. Ак калпагың башынан түшпөсүн палван. Биздин жарык болуп элди аралай бер. Olmuyor şu. Çilege basalıyor. Her gün aytkan şu jelekti götürüp şu kamyon aşık tanılar kabul olsun çilege basal dedim. Daim canlı oynayıp gülüyor öyle. Onun. Allah haklı. Ne üresi ki? Bugün karşı verirler sana sakal. Ne üresi?
Atasının balası uğulğa жүrer var, uğulğa var. Sen de manda tonkalağa жүріп өле томайды. Sarmay geytilen değil. Çılgırın çeçe. Ya bak gel. Aslan baba. Hayda. Ayaş olun. Ya alın ayta. O atası. Bala şirin miken haftan. Hazır ilemen Türkçe mayvam da attın öyle bak. Alan bunu ne? Ata ne oldu dedi? Yaş kadrolar da tartып koyup. Öreleri mi? Soňatam taytam aşında ulağan aşırgamızda ayıp jüretpe keyin. Jüretpe, öçe ne göresi bu? Bunu dakan eken bunu. Şu çempiyon bolup turan eken şu. Kim balası bu? Olcu. Atlar baylap durma. Kel oşo çempiyon aljanda çakıraylı. Kel indim. Kalot lek bolsa. Kalvan. Gel Beknazar kulüp. Beknazar gel. Oradan kulüp evle alacağım turonları. Aldırap tuttur sen. Aldırmaya uğraş deneme. Gel alayga kalot lek bolsa. Bugün kaç tur alı? Eki kaçtı. Kılıçlarını ötürüyor. Tekbetavuz. Жақсы. Жанбасыз, ұрыс жаңжалсыз, ынтымақты өткізу қалайбыз. Матчық, ынтымақты өткізу. O men aytkaning hareket. Tap. Sorunlar üstüne atar. Haydi. Vallahi. Birinci ha. Şudur öyle çağırıyor. Tut. Kazan bayda koyup aldım. Ya aldım tutan karmattılar tatlısan ne? Tön, kotka teres. Tön, nara kadar dolmayız Murslan. Ben nereye bunu? Şu odaya topla. Şu alta topla. Жақсы план қолданарды. Улақа. Так. Çürübektin salatından mı? Eko öten ha? Bir at malları. Bastır.
narxını bere kalayım. Karma çavuş kötü. Yoldayken normalne gitsin. Narxın büyük emes mi? Özünde öyle. Kulun gezinden sen de hoş la. Ha. Dur bot. Bastır. Taşmaya vur arkasına. Sonraki ulak başlandı. Çangıl ötkeni. Çal. Verilip başlandı ulak. Жақшы тынч өтсіне ұрышталассыз, қырсықсыз, жығылбай, тығылбай. Жоқ, чаңбыл өткенде бүгінде. Ат көп, аябай көп. Балбанның бары келіптір. Сорындардағы жақшы екен да. О жерге түшті. Korpo korurak bırak. Kim geldi şüphen ki yatkan Torat'ta. Şart alıp geçeyim bırak. Sırası sorun başladı. Götürüldü, sürüyordum ne oldu? At köp. Yok, düştü. Sürüp düşürdü benim ha. İyi, benim atım gelip kaldı mı bir yaka? Aktarskilikler turbayı. Çıktı Marat. Yalnız geldi, baykoy dile kaldı, süleşip kursak ile. Öte sonun geldiler de biz baykoy kaldık. Bir yakta lakıldap duruyup biz. Bir yaktan işli kılıp kayttık. Marat Balban, ne azamat mı? Ver kamazı ver kamazı. Malades. Bu kamırdan kıl turgandayla çıktı o bala. Gel, sana kim mi? Kaysını ver, kurulmaz. Gel onu, ne mi? Gel onu, tamam? Yok. Gel. Tamam. Hayır Marat baldı hayır. Hayır baldı gelin. Kanday selamun aleyküm. Kapı ulak kapı. Marat Palvan birinci sorunun nesi? Gel beri Palvan, Siloşoylu, Kalotlik, Patatuan alaylı, attı tanıştıraylı, sorun kutlu olsun.
Bereketiniz olsun. Жақсы рахмат. Сорың құт болсын енім. Болсын. Азаматсың, бірінші сорында өзің алып шықтың ұқсайды. Бұл қай саат енем бұл қамырдан құлсырғанда эле келіп қалдың. О топ болып атыр. Атаманның бір туған бір желеш. Бір жаш. Атаман менен. Енесі бөлек. Жақсы екен. Атаманнан менден шыққан бұл. Түбідегі на? Жақсы, молодец. Сақолып шықпады. Шо көрінбей аттылы да? Биыл жақсы күтеміз. Жақсы екен. Біріншісі? Өткен Нокенге барды кішіне. Тердетілі. Бүгін биылғы жыл несі? киришкеннен бүгін кен да? Кирөөле бирок молодец, жалдуу жақсы аткен. Аш есіне Маракеге қалу тілек бар бі? Қалу тілек беріп атқан аштары, қылып атқан болары ықсам болсын. Қаулы болсын. Şu el cüttüz tinç bolsun. Bulaqtın çözsün ata. Oğarın ata jığılbay, müdürlbey. Kız oyunu besi nasip kılsa. Amin, Allah hakkır. İyilik, dağı da. İyilik kalayız palban. Atın da özün de azamat ekensin. Malik aldı, Malik karışkır menen. Özbekistan'a özü satıp kayra algan atı. Malik palban geleyt at karışkır menen. Azamatsın. Taşla. Çan bulutu. Mayman kaçır otat. Haydi verem, haydi ver. Çanda bopuşum görünmeydi dedi. Malik palvan beri bastır. Ke palvan, assalamu alaikum. Sorun kutlu olsun. Olsun aga. Azamatsın. At karışkır mı? Karışkır. Janakı. Murat Kaşey degenden satып aldım karışkır деген. Şu жақында айтып attı, қайра алып шықты Өзбекстанға. Bunu özün başında sattın деп attı, değil mi? Özümün atım. Ha? Özün başındalarga sattın bile? O alarga sattım bile. Қайра алып шықты. Қайра алып шықты. Азамат екенсің. Жақсы атты ақыр қайра алып келіп olsun ha. Молодец. Sorun kutlu olsun. Toy ellerine basa tilek bolsa. Rahmat. Şu ne etmeyin, ne tilek, ne eksandar. Menen oylor menen kılsa, şu eksandar kabul olsun. Atasının jatkan jeri nurlu olsun. Kabırlar nurga bölünüp, şu Peygamberin canından orun alsın. Amin. Allah ekber. Azamat palvan. İyilik dağı da sağa. Yoldaş palvan Kamal kalıp gel sorun var. Akış. Beri çeteli akış. Kamaz kalıp gel akış. Kamaz kalıp gel. Kamaz kapalım. Keşa palvan gelin. Keşa palvan gelin. Ulak Dostanadan gelgen Keşa palvanın calına düştü. Altıraylı kameraga kalı tilek bolsa gelip süylöp Batadoğan bereket akış belek mukayip gelmeysin mi ben? Assalamu alaikum. Bugünler şu kadar gelgeni var mı? Hastalık. Haklısın. Yakın adamları var mı? Tamam. Azamatsın palvan. İlgili sana. Yoldaş hareket. Yaşlık komandasının oyuncusu. Çolak Derek'in oğlu. Barkı'nın ceğeni. Azamatsın inim. Respublikalık at meydanlarda özünün önörün tartılap Jalavat Oblası'nın namusun talaş bir jigit. Gel beri. Sorun kut bolsun palvan. Toy esine kalı tilek. Getirip attardı. Salar jalga. Bir aktan onda koyatın Abdullah. Tartıp koy. Kıllı gözlü aydan. Kameranı candır. Kamerayı çıkalım. İyi mikrofonu candır. Gel kalı tilek bolsa. Assalamu alaikum. Mikrofonu işletme. Kılıp, eksan kılıp, buğa kılıp, aş kılıp, toyul beri attılar.
Ulagı tinche sanaman ötsün, ulagı taza ötüp utat. Şunça elden kılgan dualары kabul bolsun. Oy tinche sanaman ötüp palvanlar uyuna tinche sanaman jet. Azamatsın palvan. Jenim attı tanıştıra getelim. At öz-özüne at. Azamatsın. İyilik. Udup çamdın arasından argımaktın karanı göründü. Gel aytkan kim bu gel aytkan? Tuyaklarından çan çıkıp zulüm palvan Turbayı, Karamart'ın palvanı. Azamatsın. Çıday ver Kamaz Gayda. Kamaz Gayda. Kamaz Gayda'yla batkan bu açayın. Narakatar. Hey narakatar. Narakatar. Kamera zımdan onları. Talant degenge. Talant degenge öndülegen. Gel. Zulüm palvan gel. Talanta gel. Jestirmak çavandes. Karamart'ın palvanı. Gel. Zulüm palvan inin. Assalamu alaikum palvonlar. Shu Nurbe ekan Istanbul otgan ekan. Yaxshi oyda. Ushlar tinchaman o'tsin. Oyda o'qishdan sirtqari palvonlar. Tinchaman cha o'ynab kulib ketsin. Nurbe ekan rahmat tushunchalik. Otasini eskertdim. Bir ondan anlatasın. Oy min Allahu akbar. Palvanım attı tanıştırıp koy. Attı tanıştır attı. Karamart'tan Sultan ekan. Karamart'tan Sultan ekanın tulparı bilen. Kanat algan eken. Bu kolma kol oldu, je toptan götürüldü, bayqabay kaldık. Şangın arasında жақсы görünüyor ekan. Aybay жақсы ulaq ötüp atat bирок. Çavandestler hareket kılыңızlar. Baş ayağı elüydey sorun var eken buna salaşıp vakitni tekke getiribesden örön palvanlarına, konoktorga koyup berip, jardam berip şogu çaran hareket kılыңızlar. Gel palvan. Abdülkalık palvan Turbay bubul. Canında çapkenedey javuşkan. Kaysıl çavandes bol, azamatsın beken bol. Ulaktın şart uşul, tosat, karmayt. Ya bismillah. Oşonça toskoldu kanıvay, kelgen at menen, kelgen jigitke. Tam veriş gerek, gel beri palvan. Aldırkılı bu atamandın jeleleş, turgan okşayt atı. Allah'a sattık ol. Abdülkalık'ta Amerikanistler dile tanıp kaldık şöyle tanıştırmasak dile. Gel bak, bana ver bak. Caner Hacı, dostum, 30. Oktyabr'da Uşul jigitleri çoğun jiyin ötkörüp atat. Başla, topla, tuş. Tuş alıp ver. At kalmay tur. Lameka at kalmay tur. Marat, Caner Hacı. Marat, Caner sal. Marat, canı orada. Bak de. Ya Marat, canı orada. Caner de ver. Gözlü. Kaytadan olayımız. Geliniz kalvan. Sorun kutlu olsun. Yaxşımı. Azamatsız. Sağ tilek bulsun. Koyunlarına. Assalamu alaikum. Buradaki hatamın muhtemeleri olsun. Powerlar burada olmasın. Zaten değişmesin. Oğlum. Bu atamlasın bu ataman. Atamanın celeleşinisi. Az öyle gözünü öptü. Adırkı taşlagan mı? Canardı mı? Gel Marat. Marat gel. Marat sorun yok. Caner Hacı. 30. Oktyabrski yerinde Uşul Caner Mırza. Çoğun jiyin ötkörüp atat. Jigitler, ulakçılar, kulak salınızlar. Birbiriniz durayla, atpalayla. Kallanlar. Tertipli saktaylı. Bu yerde konakları suylanıp atat. Kallanlar. Atpal ayaklardan. Akırınlar. Gelme o da. Atın sizin de Canardın. Sarma, sal canlarına. Azamatsın bana. Sal. Hayda azamat. Utunu taştavaysınlar. Şanarımıza geliniz. Bir ekosuyla şöyle halı tileniz bulsa
Bata duanızı veriniz marekeylerinde. Azamatçı palvan gel. Doğruna kut olsun mikrofon menen dua kılıp koyalım. Oşol жерден dua kılıyoruz. Biz tarmaqtabız mikrofonga kol koytabız. Keliniz. Ulak kelip kaldanız şaқты. Keliniz. Hazır kaygardan ulayыбыз. Жанарачы туруп туруңуз кетпей. Тешберек Караматтын палубаны Эркин. Жаштыктын оюнчусу. Мен тамашалап айтып келемин. Колдоңуз аталган түйүктүн аты. Аттардан. Палубандардан сиз карыбадыңыз дейм. Келиңиz палубан. Arkangi'de gelgen öküldür, balbanlar. Kamazın canına gelmezler. Ruslan'la odar oşa, Kögat'ka odar eken. Kögat'ka odar, Ruslan'la kımbattın canındağı. Erkin'e kalıstamay turumuz, Erkin Palvan. Kaşka Terek'ten gelgenler, palvanlar, aksakallar. Kamazın canına gelinizler. Kaşka Terek. Kaşka Terek. Gelin o. Alçı Taşbulak daha gelinizler gel. Kim var Kaşka Terek'ten? Kaşka Terek'ten Begel'e geldi. Bir koyurayım bir çabuk bakasını vereyim. Erkin Palvan geliniz. Çamgır menen jerge göröt, bata menen elge göröt deyip danışmandırımız elimde. Palvanın patası tüksiyet deyip keliniz. Marekelerine bata duanızı verin. Açıdan gelgen okullar. Erkin aka, sorumluluk olsun söyleniz. Akçoş bu. Mikrofonu zoom hareket. Assalamu alaikum. Şu bugünkü gelgen palvanlar, şu kaynaklı Attekeler şu atasını açtırdık. Şimdi жақсы аңарды беріп өткілі. Шылардан чоң рахмат, баланчы қасым олай құрматтың өрсін. Баланчылық тынчылық болсын. Амин. Аллаху акбар. Улақ жақсы болсын. Öyle айтқаныңыз келсін палван. Игілік болмақ сізге дағы. Ала. Қатыраңқы Қарабұлақ. Қатыраңқы Қарабұлақтан келген өкілдер, машинаның жанына келіңіздер, бөлімді алыңыздар. Жоғарайда палван азаматсın. Айығышқан жерден алып шыққан қайсыл арыстан? Қайсыл ат, астындағы қайсыл арғымақ? Қар çıtында қанаты бар бі? Тұяғынан от шығып келейт атқо. Жоғарайда палван жоғары. Бұл. Бақыт оқшой. Қызыл қияның палваны бақыт. Ынтымақ достық беттешіне қалыстық қылған. Ұлыттық даражадағы қалыс. Azamatsın. Bir saat aşık top oldu lan. Bakıt Palvan geliniz. Sağ tilek bata duanızı veriniz, aldığınızda argımaktı da tanıştıra gettiniz. Assalamu alaikum. Balыс жақындан келген қонақтар. Бұл әкән атасына беріп отқан ашыдар жақсы өтіп кетсін. Құдайым не тілекменен беріп отса, тілегің ауылысын, Алла разы болсын. El tinç bolsun, elin arası barış tinç bolayın. Allah akbar. Amin. At, Talant komiser деген at. Azamatsız at eken. Oktyabrskilik Talant Mırza'nın Aytulu komisaratı Greyler bir top Kırgızdın mıhtı argımaqtарын таптаған Talat Mırza'da da iyilik kalayımız. Kırgız elinde şunday argımaqtardın tukumun üzbey ulay veringizler, taptay veringizler. Erkin Palvan'daki Karamat'ta azamatsız Erkin aka. Tel toru. Tengdik bermey kuğanda tevelege
Kekel torunun elesin verip arkırap ketken kaysalar kımak. Keşberekli palvanı bugünkü günde Şaştık Kamaz'dasının başlıkçısı hizmatını arkalap жүрген. Kamazgaydan Kamazga palvan. At eken. Ağlamda ek aylanıp çırkap koydu zamatta. Tura Kamaz'ı gözde geleverin. Kasiyetinden kambarata tukumu karşıdığında kanatın var mı? Erki palvan, keliniz bu toratты tanıştırıp ketmesek bolboyt elge. Assalamualaikum. Aleykümselam. Şu cevapta ben iyilik. Ulan sizin sporsun жақсы. Oynap bir cevap versin. Şu hakkılar gelin. Ulan insanlar kabul olsun. Şu mutluyken maksatlarına versin. Kuluk toratты tanıştırın. Kuluk toratı. Özümkü. Zaman. Atınız muhteken. İlgilik bundan arada çoğun jıyınlarda özün görürsötsün. Ben bundan 10 yıl murun Teşbirekten Gülcigit Barpıda Kuluk torat menen ушундай çıkkanın gördüm ele. Bugün Uşulat'ta gördüm. Gel. Hadi cügeken bolası. Kamazga cükte öyle gel. Tilek, Kamazga gel. Karaolak'tan Cestirmak Kamazga geliniz. Uşul kişi gelgen, aşır kıla dinle gel. Kırgız Kökbörüsün legendarlı ulakçısı. Cestirmak kaymanatını belgili. Karaolak'tan. Kelin Nazarbayeva, sizin de abata duanızda alaydı, siz de ciyin aralap, el aralap, atak. Yenimiz şu jol ayağımızın aşın beri attır, mına жақсы болмадат, бардық қалмандар келдіктен ар жақтан, бардығы чағып атсат, жақсы соңдар сайып атат. Şu bardıq şunday bulaqtar bola versin, Kırgız'ın oyunları köp bolsun. Bardayım şunday bola versin. Tinchlik qalayım bardıq. Rahmat palvana, sizge de öz uçurunda densoluk qalaymiz. Alaman ulaqtarga gelip, akbatanızды verip, jiyindin görkü olduruveriңiz. Kel, haydi Cügöken balası, haydi palvan. Kızılkıyan'ın balası, Barpı'nın köy balası deyip. Assalamualaikum. Ulan şu жерде жақсы жиын болып атат. Bakalım ne tileseniz tileğinizге жетin. Екі дүние бақытты болыңыз. O men айтсаң келсин, красавчик, hadi. Görünbey kalatat. Mına uşul çаңды jutup çurkagan atqa. Uşul çаңda ulaq çapkan Kırgızdın er azamattарына alkışı dank demekçimiz. Azamatlar jigitler koldoşup, koştop birbirine örön-örөнгө koyup berip Kırgızdın kengpeyirligini көрсөтүp, bul jerde sorun elemez. Namız üçün maydanga түшкөнүңөрдү далилдеп, ata-babamızdan keleytkan Kırgızdın uluттук at oyunlarını kийинки urpaktarga taza ötkөрүp берүүнү maksat kılыңızдар. Mikrofonla da kablo tileğinizde aytıp ketin. Aka. Assalamualaikum. Mehmanlar hürmetli olsun. Bizge başları baktı. Oturanlardan soğuk isim. Çok güzel var. Teröristler dışlı bastırmış. Balbanık aytsanız kelsin. Ilayım ele Kırgız elimizin asmanı daim açık bolsun. Şunday toy marekeler köp bolsun. Kırgızdan palvanlar, külügatlar, degile жақсы insanlar köp çıksın. Torunun üstüne $100 koşuldu. Kötörülüp Kamazga keldiğini $200. Ulakçılar hareket kılgıla buna salaşkıla. Örön-örönden kelgen jigitlerge de koyup bergile. Kamazga kötörülüp kelgeni $200. Жерге түшпөй, аттын үстүндө баспай. Биздин Кыргыздын улуттук ат оюндарыбызды кирдетпей, сорунга сугунбай, билектин күчүн көрсөткүлө жигиттер. Кыргыз болгону, Кыргыз атка конгону, батыш менен чыгышты ээлеп турган болжолу деп ата-бабабыз ат жалында дүйнөнү алган. Мына ошол Кыргыздын урпактары бүгүн биртке сорунун алдында кул болуп намысыңды жерге тепсебе. Topқа кирсең намыс талашып кир. Sorun okat bolбойт, sorundan hiç kim baygan emez. Жерге түшпө, аттын үстүндө баспа.
Азамат экесин Карамарттан чыккан Айтылуу Кубан палвандын баласы кымбат палван. Жок, команда Шеран дегенге айтылган. Шеранга айтылган. Шеран кымбат. КамАЗ каташта команда болгондо той ээлеринен буйрук берилгенде гана аткарабыз. Бер ошол жигитке бер. Кымбат палван дагы көтөрүлүп КамАЗга келген $200. Азыркы кымбаттын сорunu da $200 болду. Кымбат палван сорунун алып микрофонго келип калуу тилегин айтып кетти. Инем Assalamu alaikum. Hurmatlı cemaat. Bunlar bugün kulak saat çıkıp şu Jolay Ağız'ın şu aşı veriliyor da çakşı veriliyor da. Evet. At Komsomoğlu'nun Kuma degen, Karamazar'dan Kuma degen akabızın attı. Attın attı, haygaç çekin. Kıçat göster tuğanlar. Азаматсың кымбат палван, атанын жолун улап бүгүн сен да КамАЗга кел, КамАЗга. Атан өлсө тайлак бар, чугун жерге калтырбайт дегендей, мына кымбат палван бүгүн атасынын жолун улап калың топтун арасында башы көрүнүп жүргөн жигит ооматыңды берсин деген. Карма, Замирге тикеле Арген экен, Арген менен Замир сайкалашка түшкөн торпок, бул жерде кимдин колунда калды? Жок, эч кимдин колунда калбады экен. Талаш көпчүлүк. Көтөр, зулум, ондай эмес зулум Азамат. Азаматтын зулум. Азаматтын палваны бул дагы. КамАЗга келе, КамАЗга кел. Каштырак. Көтөрүлүп калды окшойт. Азаматсың Марат Чолок Теректин палваны, жаштык командасынын оюнчусу. Жалооттан чыккан Айтылуу Бойко менен оюн көрсөтсүн. Муктаровага ашырасыңар, наркы Муктарова, бурул атка Муктаровага. Азаматсың Марат. Ошол кеп кайса Муктаровага, бурул атка. Topulan dolayı onu da böyle. Götür ulan. Alsana yatıyor. Bol, Muhtarava. Mutlu taştan. Jolay gözde doğattaydan vurulattı. Kay vuruldaydan atka sen oyda verin at düştüğün. Agaylilerden unutmağınlara birinin ilgiliğine puanıp batından gelip kutlukta. $200. Marat, palvan, beri gözдөp. 200 жол ап чыкканыңды. 200 жолу. Кеп. Үчүнчүсү болсо, калыплык айтып аттырып атаныштырайын. Assalamu alaikum, hurmatlı palvanlar. Bugün Karamat ayında жақсы тамаша oldu, тамашалар. Şunda ödeyesin. Tinç ödeyli, tinç savaylı, sıydaşaylı bu bir. 5 günlük ömürde silaşkanızdan al. Şu palvandan birine küçük ötmesin. Atlar müdürü versin kavay. Savaylı. Şu tuğlattan $80 kabul olsun ha. Çatan derler. Азаматтын палван, сага дагы ийгилик. Эл намысын талашып, жыйында башың көрүнө берсин. Ата жагынан да, эне жагынан да палвандыгың бар. Назир оомун небереси, чоң атасы да палван. Мындайча айтканда Дакан рулгесин да Марат. Азамат найдебе. Палван, ат тизгинен бур берип, бери бир ат тизгинен бери бур палван. Каалоо тилек, бата тилекти берип кет. Ачылык респект дейм. Өтүккө таштаган респект табы билем. Durvakabız aş berip aткан экен. Баракасы тынч өссүн. Не тилесе тилектерине Алла Таала кабыл кылсын. Эл тынч болсун. Омин айтканың келсин. Респект палван. Ачы өрөөнүнөн Айтылуу палвандардын мекени ачыда билебиз. Бүгүнкү күндө да ачынын учукур эмес. Мен деген республикалык деңгээлдеги палвандар чыгып келет.
жақсы өтіп жатқандар. Жыра жақсы улақ болуда. Şu bizim ayında Qaramardda daim şunday ulaqlar olsun. Ынтымақ болып чағып жүре берелі. Саға рахмат ағам үшін келіп тапқан. Жомарт ака таштадыңыз ба ака? Таштабырдың жерге. Рахмат айтқаныңыз келсін, Жомарт ака. Сам шөп ташып Польша бозатын сатқан мырза. Үшін жігіттен шыққан екен ошолат. Көтеріліп қалды, аптегереніп қалды. Чаңдан бізге тамай көрінбей жаттар. Айығы шқан қармаш жүріп жатқаны шексіз. Азаматтыңар жігіттер мұна шындай чаңда чоң жұтып чурқаған атқа. Шул чаңда чапқан жігітке рахмат. Камазды көздөй айда. 10.000 сом сорының бар. Камазды көздөй. Палван Камаз қайда? 10.000 сорын. Ормонып Нұрбек Палван. Палван қаймен атымен белгілі қалмақ қырчындық. Нұрбек мырза да келген екен. Азаматсыз Палван. Қалғаның шығып тұр. Ашырғаннан кейін. Палван қаймен атымен белгілі Нұрбек мырзаны микрофонға шақырабыз. Қабыл тілек бата дуасын алайлы. Мен şu niyet qilib, şu ko'pchiligi ihson qilib, shuncha yilda cho'ldib, uloq berib o'tgan odamlar niyetlasa, tilagini jetsin. Har doim shunday to'ylar bo'lasin. Omin Palvon aka aytganыңыз келсін, атты таныштыра кетпейсің. At қалмақшысынан өзім үлкен Майсал деген енемнің атыны. Азаматсыз Палвон aka білегіңізден күш кетпесін, игілік. Атыңыз да мықты екен. Тарты бақыт екен белім пішет. Бұлдағы чемпиондың атасы Чоңулы Тұрат Палван. Кыргыз ұлттық ат ойындарда башы көрініп жүрген жігіт. Күйеу баласы Бақыт Палван. Қызыл қиядағы. Мына шындай инсанның белini бышыту, бұл жігіт батасын алу, бұл деген чоң сөз. Тарты белін. Көтеріліп қалдық шой, азаматсынар атқан оқтой шығып келетқан. Қайсыл арғымақ үстіндегі қайсыл арыстан. Тура Камазды көздөй айда, Тура Камазды көздөй, 10.000 сом сорының бар. Аққозатты бен, көк атты екен, көк атты. Тыныбек Палван екен, Камазды көздөй айдан Палван, Камазды көздөй. Камазды көздөй, жолдош Камазды көздөй жетілі алды жағына. Камазды айланып, Тыныбек айланып, жолдош айланып келді. Зұлым, ақш. Бер анда, бер. Айланып. Қач тұр. Қач. Тыныбек Камазға жардам бергілі, салыш болуға. Балды өлкәләр екен жанында, бұл шығап тұрылмақ Камазға. Бақыт екен. Келіңіз, Қарамартты Палваны Тыныбек сорының құт болсын, той иелеріне, марекесіне бата дуаңыз беріңіз. Ассалаумағалейкум жанлар. Шынша шу әйштауыз әйтіміздің армағаны сыйлап, шынша ескері кекесін қылып атшап, шу қауыл болсын. Берген сорыны берген берсілердің бәрі шу қауыл болсын. Шу палвандыран бәрі ұмаққа шағылашсын. Şunday toylar açlar koyuyorsun. Beş zamanlık olmasın zamanımızda. Tırşılık olup toyla kültürüyle var. Omin Tüney'de aytkanımız kelsin. Börü qarısa bir boyluk alı alır dep. Bana ke özünüzün at üstünde Şam'da qaydığınız süverçileyiniz, güçünüzü dəlildi öttünüz. Azamatlar, jigitler Kamazga kelgeniňe 10.000 so'm sorun aytıldı. Alga jigitler atırılat külüktördeý. Furаны көздөй айдаңыздар, азаматтар. Tileklerin alıp ketpey tur sagaşat kel. Kamazды көздөй ап кел, бұл талант окшойт. Талантпы Карамарттык талант. Карамарттан талант Палван. Камазды көздөй алып кел Палван. Жаштык командасынын оюнчусу бул дагы. Tilek kaç kere? Tilek gel. Ayburuldu mingen Tilek'e aşırıla. Neyim hareket? Burtunu taşta Pavlan Azamattın. Tegeret bir ayda at güçlü eken Ayburuldu müçösü jaktın ola. Jogor gözde tuayda Pavlan.
Şanıp gitti görmeye kaldı. Gel Karamart'ın palvanı, talant palvan. Marekeylerine. Solo tek. Assalamualaikum. Ağzını yakın detaylı olsun. Azamatın ketpey tur palvan. Attı tanıştırıp et. Talant at dizginin beri ürünüm. Sunday jeyinda. Sağında olsun bu. Qaysı ayıl? Qada emel. Qanjaga. Qanjagaның келген аргымак экен. Мындай жыйында алып чыккан аттын өзүнө алкыш айтыш керек. Ayda, Kamazlı közde ayda, o kökbörünün yıldızı. Aytılı Argen palvan, ağıl bir tin gelatkanın karaçı. At çalında Argen Kırgız balası deyip. Ayda. Gel Argen palvan. Vata dua kalba tilekti aytaylı. Attı tanıştıraylı enim, sorun kutlu olsun. Assalamualaikum. Birinçide kelgen konaklar. Ne deyiz? Sizlerge Allah razı olsun. Ulaq жақсы өтті соң. Шында білімдікте чаға берелі келген қонақтар сізді. Нәсібін алабыз. Алла бұйырып болған. Амин. Атты айт. Тарамбазарда Мерет әкемнің аты. Тіл әкем берді. Азамат Сынарген, ат жалында игіліктерді жараты бер. Кичинекай Карамат айылынан чыгып, Кыргыздын жүзү болгон Достук командасында оюн көрсөтүп жүрөсүң. Алдыңдагы минген атың. Тарамбазардын аты бүгүнкү күндө бул да өзүнүн мыктылыгын далилдеп көргөзүп келет. Көтөрүлүп келет ат окшойт. Камазды көздө айда палван 10.000 сом сорун. Бұл қайсылтыңа тарқыра өле келет атты. Бері ұрсаңшы, бері ұр. Өй, бері ұр. Камазды көзді айда сорын бар. Камазды көзді айда қыла. Жігіттер, сорын көп. Баш аяғы 50 сорын бар. Мұна еме 7-8-сін алдыңыздар. Қалғандары сізді күтіп тұрады. Урматты улақшылар әрекет қылыңыздар. Уақытты кетірбеңіздер. Камазды көзді айдай беріңіз. Ақыш, Камазды көзді жетелесең. Камазға келгенге 10.000 сом. Камазды көзді айда палван. Камазға сал. Ерінес, аттың башын бұр батыр. Бізге келіп жолығып, бата тілейіңі бер. Ассалаумалейкум жамат. Шауым машы жақсы өттат. Жатқан жер жәнеттен болса, айтылған дуалар қабыл болсын. Мен айтқаның келсін, сағада егілік қалайыз өз ұшырында. Камазды көзді айдаңыздар, палвандар, азаматтар. Қайсыл көк жалдың жалына келет ат бұл. Айығышқан қайылмаш жүруді ортада. Аттың аты, жігіттің жігіті сорылып келет бұл жерге. Камазды көзді айда сорының бары. Камазды көзді айда Азиз екен бұл. Барпылық Азиз палван. Барпының жігіті Азиз палван. Камазды көзді айда. Тай, сорының Камазды көзді айда. Оразаға қашырасын. Камазға сал барпылық. Қыныштық жігіт қоштап келді. Келді азаматтың палваның бұл өзімдің елім. Бұның ағасы менен жашты айман досымын. Келді там. Сорын құт болсын. Ассалаумалейкум. Нұрека, не ниет қылса ниеттер қабыл болсын. Шық, ауызын. Жаққан жері жайлы болсын. Қылған амалдары şu başına сұраған болсын. Атты таныштыр палван. Ат. Өз айылдан Азиз деген бір адам дайыр. Ат. Азаматтың палванын білейін күш кетпесін. Алла талам оғатын өрсін, алы бер. Алаңғыча атқан оқты атып Шоңқар Алатау келді. Алатау командасында чапқан Қызыл Қияның жігіті. Біздің Шоңқар палванымыз. Көптеген командаларда чағып келет, бирок мен муну Алатау командасында Шоңқар Алатау деген кайманак бердиле. Ошонан бери Шоңқар Алатау деп атайм. Тынчтык палван Барпыдан келген. Тынчтык ашат сый бул
Nurulbek Mırza da köşede жүрген жигит. Köşede başı görüngenlerdi жоқтоп сыйлап, улак ашырып жолун кылууда. Мынакей Шуңкар палваныбыздын дагы каалоо тилегин бата дуасын алсак. Assalamu alaikum palvanдар. Улак өтө жакшы болуп атат. Şu ulak bergen Nurulbek ага денсаулык берсин. Şu ağzın aşın berip atып, ağzının жаткан жер жайлап топурак топ болсун. Атты тааныштырайын. Аты өзүмдүн атым. Акжан. Азаматсын, жана калгыс келе айткан бул. Жолдошу Назар Кулов. КамАЗды көздөй келе бер Азамат Палван. Миң аттан сурулуп келет деген мына ушул жалгыз келет деген Азаматсын. Карамартык Жолбарс ага. Молодец. Азаматсын, жолдош Палван, кел, тайымды тиги жактан аласың ага чейин. Бата дуа калуу тилек болсо берип, атты да тааныштыра кетсең Палван. Микрофонду кам. Жандырастадыңбы? Şu net tilegine gelsin, жақсы insanlar tırlı vaktır. Üçüncü elden kavul patası tüz değilsin. Rahmat. Azamatsın Palvan, attı tanıştırayım. At Taygaradan neme avamın atı. Maksatova kakta жүрөсүz? Maksatovanın atı. Maksatovanın жақынынан көрсөтүп койлу. Ha, boldu. Айтқаның келсін, Азаматсын, Maksatovaыбызда Кыргыздын алдыңкы ырмактарыны тап баптап жүргөн киши, сиздей кишилер көп болсун. Палван, сага да ийгилик болмат. Шаңдан жакшы көрүнбөй тапта, көтөрүлүп калган экен, келе айтат кач. Жигит кач. Кыргыз көкбөрүсүнүн эртеңи. Кыргыз көкбөрүсү күйөрмандары менен өнүгөт демекчи. Биздин жаштарыбыз бар экен, көкбөрү күйөрмандары бар экен. Дагы да биздин көкбөрүбүз кылымдарда жашай берсе керек деп ойлойбуз. КамАЗгайда Бакыт Палван, Кызыл Кыянын палваны. Өзүнүн Сургоян аты окшойт чагым түбүндө. КамАЗга сал. Ким жетелеп келген лалабы? Шаң кетке бата тилеген. Ассаламу алейкум Навыржол. Камат. Ел тынч болсун, элдин арасында баары тынч болот. Ынтымак болайлы жигиттер. Нурулбек ага, сиздер не тилек мен берип атсаңыз, тилегиңиз кабыл болсун ага. Алла разы болсун, амин. Көп тымайлы, амин. Тынч болайлы, Алла. Атты тааныштырбайлыбы? Аты өзүм Сургоян деген. Сургоян, Азамат Бакыт ийгилик. Сорун. Конвертте сай үстүнө. Токулуат, Бакыт. Кут болсун дагы бир жолу Азаматсың. Кеки Мырза, Сурхан менен биздин жаныбыздан өтпөсүн, экранга көрүнүп. Октябрьскиден чыккан батырым Эркенжибай жакыным дейт. Сурханым сенин таштасып чоң тойлордо сорундардын акырын дейт. Чүрө Сурханды. Келетат, жаштар келетат, аттар келетат. Дагы бул Марат Мырза экен, Марат. Азаматтын 4-чү сорунун алып келген. Марат Палван. Чаң болуп кетти. Азаматсын Марат Палван, төөгө алып келген Палван. Төшөлөрүнө төштө турат, портердин үстүндө. Молодец, красавчик. Төөнү таштаган Марат Палван. Шолок теректин палваны кел бери, төөнү таштаган палвандын дагы 4-чү жолу алып чыгышы, 4-чү жолу дагы калоо тилегин угуп, атын дагы бир рет жаңыртып коелу. Марат, муншуга кичине. Ассаламу алейкум. Дагы жол палвандар. Алла разы болсун ушунчалык. Акалар, достор, укалар бар экен ушу. Ошолардын жардамы менен, Алланын кудурат күчү менен кулак болот. Алла разы болсун ушу. Dostlarıma, akalarıma, bağırına Allah razı olsun. At Canakı. Canaklı özüm 570'den Rex at. Azamatsın Palvan. İyilik. Dağı da iyiliklerdi bağıntı ver. Atın da özünde mıhtı ekensin. Respublikalık dengeldeki palvanı olsun. Marat Palvan tög alıp çıkıp geldi. Hareket kılınızlar palvanlar, götürünüzler, beken bolunuzlar. Akırkı sorun maşına sayıldı mı? Atından emes bağından, kaysıl azamattın bağına buyurup duratı bu lafta ona.
Cipke salbay, tek koldan boy, jerge düşpöy, attın üstünde basbay. Bilektin küçümenen götürüp çığınızlar. Maşina alıp gelgenge, fura alıp gelgenge avtoluna. Akırkı sorun. Hareket kılınızlar, polmanlar. Çamda жақсы көріп бейтат, болушuncha videoda da tartib atабыз. Улуттуу спорт каналынан чагылдырып беребиz. Анда эмесе hareket kılınızlar, polmanlar. Sorun maşina oldu. Akırkı sorun. Maşina sayıldı. Maydanga түшкөндө намыс талашып түшкөн жигиттер. Sorun талашпагыла. Аттын үстүндө баспагыла. Jardan berseler attı salıp jetkirip jardan bergiler. Kök jaldardın tireşi. Ortada kaynap atat palvanlar. Kırgızımdın kıranları. Kıygırda ilgili jigitler. Birinin altından biri salan enkeyip atat. Ancar alıp koydun ha? Çamık ketdi görünmey aldı. Kamazga alıp gelgen maşina. Hareketin kıl palvan. Hareket kıl hareket. Kötörülüp kaldı okşoyt. Kötörülüp kaldı okşoyt. Beken bol palvan. Jardan ber koldu. Jölöp daya birbirine. Attın üstünde basma. Attın üstünde basma. Kötörülüp kaldı okşoyt. Beken bol palvan beken bol. Kaytsal kök jaldın jalına çıkıp gidet bul. Ayırışkan karmaş yürüydü ortada. Düşürüp kaldı. Ne oldu? Çok. Ketti götürülüp. Çamıp ketti görünmey kaldı. Uşbakov, Kasmova. Keliniz. Kalo tilek bataduağınızda alaylı. Assalamu alaikum. Jamaat tuğandar. Nurbek, Bakıt, Daniyar bilen bugün berip atkan şu atаңар koktu atkan Kur'anыңар kabul olsun bilerim. Ardayım oğmatın ardı versin. Palvanlar bardın arı düşü bileğinger talvasın, atlarыңар arvasın. Ынтымақтың жақшынаға чаға бергілер. Amin. Allahu Ekber. Айтқаныңыз келсін Қасымова. Қалау тілектеріңізге рахмат. Azamatlar hareketini kılgıla algıla, akırkı sorun haftalığına sayıldı. Birbirini koldup, jölöp dayap, jipke salbay, jerge düşpöy, attın üstünde basbay, taza götürüp maşinaga gelseler haftalığına sorunu. Kılımlar zuğulap ötkönü, yereğinin tartı örttörü, her manastın oyunu, elde alitili göppörü deyt. Azamatlar kök jaldar. At jalında aman bolgula. Taza torpakta alıp tarıkta kalgıla. Hareketini kılgıla palvanlar. Ayırışkan karmaş o kılçayını atatты palvanlar. Kimge açtı, kimge koydu. Özleri dağı düşünmöy tursa gerek azı. Şu karmalap sıypalap. Çаңda жақсы болуп көрүнбөй атабы. Көтөрүлүп калды чамасы бирок. Hareket kılgıla palvanlar. Şina götürülüp geldi. O bala jolbars argende turbайбы. Bundan murunku sorundu dağı. Argen alıp çıktı. Bирок esep kılbay kayra taştattı. Azamat kayra özüne buyurgan eken. Lan ver koy. Mikrofon ver koy. Mikrofon ver koy. Hurmatlı tuğanlar, elmi razı olgular. Elmi argenge nasip eken, argen aldı, kapı olmayız. Bravo. Gelgen kadamlarga sizler de razı olunuzlar. Kapı olmayı keteke tuğanlar, rahmat sizlerge de ığırı çürücük oyun görsetmedi sizler. Жақсы ol. Talant. Aylıkmat talant. Talant. Çağın. Tilagim versin. Yıllarda esenaman getkili. Havuzuna çoğap havuz jakkan der jaylu topraqtar kovasın. Amin. Allahu Ekber. Kulaqtı talant olsuna beripti. Talant. Maşinasını berlerge
polvandan. Mikrofondu. Nurbek. Ke to'xtag'il, Argen polvon. Sorun qut bo'lsin ukam. Bo'lsin. Azamatsin. Ke bir halotlik batadular. Oxirgi so'rinni oldim. Allohim rozi bo'lsin. Bardingizlar. Birinchidan kelgan qo'noqlar sizlarga Alloh rozi bo'lsin. El bilan odamsin, eldan chiqsam hayvonsin. Shu akalarimning kuchi bilan chiqdi. Inshaalloh. Xudoga ming marta shukr. Kelgan qo'noqlar xafa bo'lmay ketdingizlar. Azamatsin. Atni tanishtir polvon. O'zimning atim Chorniy Brilliant. Ay, молодец. Молодец. Iyilik. Молодец, kam qo'llar. Aytib o'tirib, молодец. Sen olasың. Aka. Ikkinchi yo'lidagi toza sayozib tashlatdilar. Argen o'zi oldi. Ikkinchi yo'lidagi. Argen. Yaxshi uloq bo'ldi. Sorunlarda ayoy yaxshi sayildi. Ikki yoqdan kelganlar olsin dedi. O'shaning uchun Argen bir olib kelganda qo'y qaramoqqa qolmasin. Дағы boshqadan say bereli kelgan jatlar olsin dedilar. Qayerda Argen tashlab oldi. Tamam, esimda tutib qo'ydi. Azamatlar. O'rtada oldinglar o'sha kechga. Do'stlaring yordam buyursa. Молодец. Mana aka, uloq.